Thanks for watching. Hit like and subscribe for more fantastic content. Fuck, ek het hulle gebliksem. Daai span wat daar by die huis was langs daai groot gebou het ek self gewipe. Ek het een dag geskiet. Dis onder. Ek soek nou net, ja, jy kan heel onder check. Hier's groot kakkies hoor. Dis hier munisie. Ek het 2 kaarte sover. Sê hulle wou nou die eerste kry. Ek het derde ene, kom ons gaan. Ek hoor niemand skiet hier nie. Almal is seker in die stadion. Kom hulle, hier kom hulle. Ek hardloop, ek het nie 'n gun nie. Okay, ek gaan eerder op. Gaan net op. Wat is dit? Nee, ons hoef nie, ons is soms op. Hoe kom hulle nou hier? Word geëerstrike. Jou mooi time kan jy deur hardloop. Ons is by die deur. Hoe gee hulle my nie weg? Ek moet eintlik 'n wet skryf want hulle is die eerste fakta. Hier maar julle hol. Ek Waarom nou weer? As jy dood gaan. Is iemand naby, maar ek weet nie waar nie. hulle is hier. Hulle is op die tweede vloer. Wie Ons skiet gaan so? investigate. Ja, kom ons gaan investigate. Haas hulle. Waar so? Ek het klaar een dood. Ons hulle heel onder. Jo, ek het Hulle is gedink op ek gaan die dood. derde vloer dan. Sorry, nee. Is hulle nou weg? Ja, ek dink ons het almal. Nog een of twee. Iemand kan hy wes vat. Ek asseblief waarso? Okay, vat Jy hom mag gebeur. Ek hier op. Hulle land die bo. Wat om Wat jou? Nee, ek het een. Hulle land nou hier om bo. Waar's Een is gechopper. Hy soek bietjie rooi pille. Hy is weg. Dan gaan ons gaan. Ja, ek dink so. Waar gaan ons? Hierna toe sommer klaar. Waar's dit? Kom, julle klomp. Hy het sy nanas gekry. Ek weet nie waar om toe nie, op die dak op. Hulle is daar middel. Hier is ons onder. Is julle nou onder? Ja. Ja, kom. Spring net uit.
Daar zijn. Krijg me op je down. Iemand schiet op mij. Hallo, Daar kon je schieten. ik heb het gezien. Ik wil iemand springen staan. Daar zo. Vanuit naar de helikopter verkeerde kant toe. Ja, rechterkant. Waar zijn nou? Zo voor ons is kap. Voor. Beweeg. Kinderen. Auto. Kom uit! Jij moet dit te laat. Je wou daar een bij thuis gekrapt. Ik ga je bij. Die enemy uit is iemand. Kokoroot, geef me jouw sniper, laat ik zien. Waar was hulle? Houston met die blitzen. Iemand die onder ons. Ja, ik zie zo, ik kan het niet niemand zien hier. Hoe de poes, je is mal ook. Een minuut. Mijn kokoroot is niet gestopt. Ja, koop aan nu. Dit de buy station. Meneer die buy station morgen. Ik koop aan die rek. Ik heb hem opgeteld. Ik zal hem volgende kopen als ik hem verkoop. Als Wat we is jullie dit? pleiten. Ja, vraatkak met hulle. Hé, hierachter. Ek het dan de self-revive. Daar binnen. Een lee. Oh, die lady. Enemy UAV overhead. Achter daar, span bij Hier bij die lady. Val op in en daar. Daaruit is hij fijn. Hulle is daar binnen. Hij is gebreekt. Help. Stay with me. Reloading. Throwing smoke. Weer lady. Nou, Dan op bij lady. Weet je? ja, hij is toch daar. Waar kan ik nou? Maar alle ouders hier en door. Je gaat maar UAV Hij is al per radar club. door een te beweeg.
Hulle soek die baai. Hulle is by buy station. Afkoop hulle terug, ja. Okay, gaan op. Het ene, net geniek. Hulle snipe daar van die baai af. Hulle is daar binne. Dat is niet daar. Daar val een en daar val hulle so weer in op die dak. Hij is gebreek. Online. Hoe kan ik niet mijn UAV aanzetten? Hardloop hulle agter. Hulle uit. Ja, hulle is hier by die graaf Ja, af. daar. Daar gaan hulle. Facing the enemy. Clear for now. Zo ver achter. Kokoroot, jou pad. Hulle is nog steeds in die gebouw weg. Ja, ik heb het weer. Waar is dat? Loading fresh mag. Moving here. Sien daar, ja. Hierdie klomp blyk ek nie dat hulle se wegkry nie. Grenade out. Waar? Het iemand 'n munitions box? Ag hier, Oh. oes man. Daar Kom gaan sommer hulle. 2 uit. New man. Agter ons staan van hoor. If they survive, they redeploy. Deployment or die trying. Hulle staan van agteraf. Die Oh. patrone nie. Laat hy my dood. Is 'n bos. Ah, nee, dit is nie. Wat is nou daar nog terug? Ek kom Nee, nou maar daar. Wag jy, hier sê ek. Wacht daar. My die loadout. Tossing smoke grenade. Jo. Hulle was geduldig What en happened? sy het te vinnig gedruk dink ek. Squad mate redeploying to AO. Nou kom is jy ook dood. Ek gaan. Ons almal gaan terug. Ek het Ons specialist, die buy station, fucking alles is daar. So. Enemy soldier incoming. Ek het sommer lady gekry vir nou. Dan kom ek na julle toe. Your squad mate won the fight. Jy net 'n rookkop aan hom. Ek gaan op voet daar kry. Oh, shit. Nou moet julle my inkoop.
Nie op deze dak. Je moest niet naar de sniper. Ek kan nie Wat op sien die waar dak mense op, is. wat op die dak. Ek is vol pleite, kyk al. Ja, ik heb je gezegd wat op die dak. Ja, ik kom er op de vloer. Ja. Ja. Hij is niet kak goed. 3 skote. Ek het ook nie plate nie, nee, dat sê ek maar so. Welcome to the Gulag. Fight to win. Oh, ons is nog in. Ja, Ik heb die ek recording weet nie. gestopt. Nee, kom eens Ek kijken. kan ook in 100 meter ver skiet met daai gun van my en akkuraat wees. As ek voor 'n ou kom dan het ek so recoil ek kan dit nie hanteer nie. Deployment or die trying. Die trailing, Venom. We gaan nou 4-1 merk. Ah, kakkie. Most wanted bestie aan om te grijpen is daar. Jy het geld om een van ons terug te koop. As jy R100 optel kan jy 2 van ons terug. Ek kan Dian vir jou koop, kan Dian vir Hielstomp koop en Hielstomp kan my koop. Daar werk ek die hele jaar se wis. Brian. Bliks. Ja. Ik koop gauw voor kokkerot terug. En Dian, dan val jy direk by die buy Ja, station. kokkerot. Ja, Jy fok Kijk, nie gauw op. voor geld als er dan koop je nog een. Kyk, waar toe gaan hy nou? Waar toe gaan hy? Oor daar iets hy. Vir Hielstomp. Alright, kom ons drop dat geld, jy het ons genoeg verleiding. Vir Laura, jy kom nou. Ja, zeg. Rood. Ons kom. korte gun maak dit gou asseblief, ek het nie 'n gun. Hulle skiet klaar by. Hier zo nog, hier zo. Voor. Hier sou Hy is jy boot geblok. laat want die poes uit my skiet. Ah, hij is op die dak. Ja. Jullie is omkrang weer. Generic knife. Maar jou eerste Laura wat ek vat is 'n fucking sniper, hoekom? Dis mos nie wat die Laura geskiet het nie. Stop. Okay. Koop by die, koop by. Maar daai ding is wat my flight is bou. Dit is nice daai, ek like dit. Ja, eentjie. Hoe lijkt het al bij jullie? Dan vanaf kom. Ek hoop daar iemand is. You've got a loadout. Friendly loadout drops on the way. Het jy gesien? Ah, My ja, gun hier staan. tel sommer die fucking sniper op. Help my gou. Oh, Waar is jy? Jesus, waar die poes kom daar? hier is er eigenlijk. Hier zo. Ja, right. Drop gauw je geld. Dat is oké. Okay. Hulle staan en snipe reg rondom daar. Hier kom iemand.
die fucking goed fucked up. Help gou. Daar. Ons kort jou op bron. Hulle gaan my in my kop skiet, ek het so gevoel. Gaan jy in? Koop my. Ja, dan stress ek het hom, gaan hom nou so net gou My geld lê op in my lyk. My geld lê op in my lyk. Baie. Waar is jou lyk? 5 rand gehad. Kan toe maak as jy. Ja. Daar Gaan staan hy. moet beweeg. Pas op. Trappe. Weet jy nog? Ja. Daar links staan mense hierso. Ja, Hulle pas snipe, op, hy hulle moet snipe. weer. Ja, van almal sal hulle my raak. Oh shit, dan gaan jy nie raak kan help. Nee. Ja, wag hier. Ja, hoekom kies hy my? Daar's al 3 van julle is voor hom, baie skiet my dood. Enemy Ja, ons gaan Waar moet. so akkiete. We nie nou snipe nie, hoor. Hulle lê net hier onder. Hulle lê Ja, hier dan onder. hulle die huis. Ja, hulle die huis hier voor. Daar binne. Ja, nou, nee, hy het gekap. Kyk, daar's dalk nog daar mense die aan die Ja. hol net in. Nie te vinnig aan beweeg nie. En ons nog 2 spanne. Okay. Ja, hy's fucked. Waar is hulle? Hey. Bye. Hy het gebreek. Why? Plat. Wat die bra? Moenie worry oor my nie. Kan ek keer dat nou net nie aankom nie. Dan Ons almal is plat. Ag nee, kom. Fokkie van agteraf. Kyk, dat sê. Hierso, hulle lê. Vinnig. Well done. Ander twee is hier onder. Dit hier. Daar reg. Nee, daar onder. Is hier onder? Pak hy. Het hom nie gesien nie. Nice. Dis poes vandag, julle Jy sien ek het ook so rekord op die. Yes. Don't call me. Het jy daai waar het jy daai scope gekry? Donder piksel. Ja, maar het jy gesien wat doen ek? Ek het gestoot.